Dear Mr. Longley. Anya mo tanday ta asuot mo, Grace. Nagbasit ka lang nga roden, agsuot ka pa'y laang itibitin na pantalon. Karkaro a bumasit ka akitaan. Day tamat ti paglaingan nyo, mama. Ti manguyaw kanya. Awan na saya at amakita yu kanya. Ibagbagak laang matipagsaya atam. Apay akanayon nakakaw nga tunggal adda dilawakan ka. Di ka katagyaman ta adak pay amangkit kita iti pagsaya atam. Saan ko apagsayaatan ti bagbagayo, mama? No di kat pakauyawak. Ikumkumparadak akanayon kinimanang Irene. Gaputa na pintas, natayag ken napudaw, isunti kay kayat yo. Anya kay kayat nga ibagbagam. Sika ti buridak, iso sika ti kay kayat ko. Jak marit na day ta nga ibagbagayo, mama. Awan lakad, dilawendak akanayon. Ay, saan kamot ka ta dilawan, no awan madingar aramidam. Uray pa nagsuot ko nga rod itibitin a pantalon, mading aramid. Madiya kitaan. Iso nga rod nga ibagbagak, ta concern na ka. Masapol jay bagay mo mat ati isuot mo tapno napintas a kitaan. Apay anapulot man ng tiulom asimbang pekte. Masurunak nga rod kin ni mama. No kasta arumor kami, awan lakad, dilawan na akanayon ti suot ko. Amumon ni mama. Kasla fashionista. Isursuro na kalaang mat siguro. Taalangan mat nga iso abakbaket, tinapimpintas ti pormana. Ngam iti sika nga anak na. Ti ko namket di, at dalaok na apanaguyaw. Apay ko mga uyaw na ka nga anak na. Una, tagbababawi anang yanak kanyak. Ni manang Irene laang ti kayat na. Ngamin, iso ti malaken kwa na. Ay na, sika laang ti agpampanunot iti kasta. Panagkita ka ni mama, saan matakasta? Naarti laang ni mama. Ngam saan mat siguro nga agbababawi anang yanak kan ka. Apay nakasukat ka, mama. Sa dino ti papanam. At daatendaran mi akasar. Kadwam ni tita ganda. Ha? Tita ganda ko nam? Ni tita Irene. Asino tinangisurukan ka akasta ti awag mo kini titam nga Irene? Siyak lang, mama. Nagpintas nga ni tita Irene. Kat siya, sa anak ka di anapintas? Napintas kamit, mama. Ngam napimpintas lata ni tita ganda. Kasta ka di? Saan ka masaksaktan, mama? Sige, panawan kan. Dumagasak pa'y ngamin iti balay ni titam ganda ako nam. Siyak laangan tururayan daki ni mama. Agbasa ka iti libro, ha? Grace, anya ka matan? Kasaran ti papanan tayo. Ngam kastakit din ti suot mo? Apay manan manang Irene, anya ti madi iti suot ko. Unay ka matan. Diyay kumamat naragsak amaris ti insuot mo, Saan kat aday takapadpadam at timayang tang tingisit na. Uyawan nakadimanan manang Irene. Sa anak nga roden asumurot, da kayo latakin ni maman timapan. Hep, hep, hep. Saan ka pumanaw? Adtoy ti isuot mo. Ingkatangan ka iti pagbadom, tamok asaan mo manin nga amo ti agpili iti isuot mo. Ay, imbaglakit din tanapanunot yung ingkatangan ni Grace iti bado na, mama. Ala, sumrakan iti kwartom. Sukatam ti kawas mo. Saanan? Naawanan ti ganas ko. Da kayo latan timapan. Nasair ka kadimanan? Pasensya ka no kasya ti panagsasawok, Di ka matlang aminin makasurong agbado iti husto. Alakit din, ingkagsukatan. Saan ang mabalin adi ka sumurot? Agda maglakit din ni Jane no apay asaan ka adim maray iti kasarna. Kayat mo ka di agumuraken ka ti kasinsinta? Alawanan! Ikaskas to'y daklatan, gaputan na laada! Ay na, ading ko, asino tinangibagakan ka, analaad ka? Awan mo't imbagbagak, Alahos tundahita. Mapan kan agsukat, Grace, iti kasta. Saan tayo ang maladaw? Ne, apay manan nga adda ka dito yung kwartong agsangsangit. Kunak man, no imatinder kayo iti kasarti kasinsinyo. Wan, kagap-gap po kijay.
Ngam mo na ako na nagawid. Apay mat. Kasano, sa anak mo't lang ang mapanpansin ni Jay. Dalang mo't mamakan manang Irene ti panpansinan da. Ama nga, no agpapaigit ka man ngaminan ijay. No saan da ka pansinan, ti sikat imang pansin kadakwada. Imposible matas anda ka pansinan. No pansinam ida. Apay ngamin nakastoyak, Roman. Apay analada. Anya nalaad nga ibagbagamat ba? Kinayat ka ayamat no nalaad ka. Basit, kan napugot ka. Angam saan ka analaad? Apay ngamin asa anak mo't ngay malakin ni mama anak po daw kung natayag. Na, ta questionam ka diti imparabor kan kati apo? Ay na, bakit? Saan anasaya at ikasta kababalin mo? Agyaman ka pa'y kiddi tana itao ka. Naitao ak ngagpaiso, ngam kastoyak man. Ala, gusto daytan. Rumwar ka kit din, tanakasaganan ti taraon. Apay api manaw kay di kasaran idi kalman. Di ka pa'y nagpakada. Aramid ka di day tati adaan nakam. Anya pa'y laang ti aramida kigay. Kat awan mo't mang panpansin kanyak. Di ko namkit di, agpa-importante ka launay. Imbes ang makisao kamot ka nagiti kakabagyan. Saan, tada ka nga agpapaigid akas kalakapimpiman nga awan mo't mga apakan ka? Wan, gaputa mabayina. Sa anak akas lakada kayo kinimanang Irene iti kinapintas. Dahi talatan ti kanayon nga ibagbagaan ba? Asino nga minti mang ibagbagaan na laad ka? Nagijay tupay daduma akakabagyan analaad kat feeling na pintas na. Si kakit din asaan mo't analaad ti mang ibagbagaan analaad ka? Uray tupay da kayo. Kat day tati kanayon nyo nga iparik na kanyak. Awan ibagbagami analaad ka. Isursuro da ka lang iti pagsayatap. Ngam sabali ngamin ti pangiturturungam. Kasano ka lang gano kasta ka? Wanan! Siyak akanayon ti kamane! Siyak ti awan amuna! Ay, Grace, jak amon no kasano nga ipakaawat kan katikayat ko ang mapasamak. Nutong palam amin nga isursurok, nagsayaat kat kuman. Ngam no saan mo at saan mo akayat ti masuruan, ay addakan ka dayta. Hello? Ubay ka ko matitibalay. Saan nakamakaangas? Itaray na kaya ospital. Naira na nagawit. Ikatulong. Mabiit lang nga rod, mama. Urayan dak tita. Darasam ko anak ko. Wan, mama. Umaya kon. Sige, bye. Manong sani, darasam. Paandara mong tilugan. Mapantay ti balay da, mama. Uwan, ma'am. Anya nga tinapasama kaya? Saan ka no ang makaangas ni mama? Awan ka din ti kaduan ni Mama Mijay? Nagawid ka no ti katulong. Ay, day tatirigat na, ma'am. Ala, darasam pa'y dagpataray, manong. Uwan, ma'am. Inton makadanon tayo di balay. Sumrag ta adagos, tasikatimang bagkat kini mama. Uwan, ma'am. Diyos ko, ispanin niyo ko man ni mama iti paggan. Saan niyo abaybayan ni mama? Diyos ko. Ayun gayam. Apay asyak tinawagan ni mama. Apay asaan ni manang Irene. Amungatan ni manang Irene tinapasamak ni mama. Tinasayaan. Awagak ni manang Irene. Manang Irene? Oh, abay ngay mawag ka, Grace. Ni mama, adda diti ospital. Anya? Abay, anya tinapasama? Imawag kanyak. Saan ka no makaangas? Sa dinong ospital ti ayan nyo. Taumayak itamat laan. Sige manang, dumngag ka ta ibaga. Aging gaita, awan pa'y puot ni mama, manang. Diyos ko, at dagayam sakit ni mama iti puso. Ngam apay ngayon limod na. Wan nga rod manang, makunkonsensya ak. Tanagsinong ba't kami laang itinabiit. At damat gayam sakit na saan nang ibagbaga. Agkararag talaangan. Asapay la kumat na malasatan ni mama daytoy.
Apay a pinanawam ni mama iti ospital. Adda ni Manang Irene, agsinublat kami nga agbantay. Saan ka di pa'y nakapuot ni mama? Saan pa'y nga ron? Ay, apay mo't nga ta. Nga inlimod na nga dagayam sakit na. Diyak nga rod mo. Kat di pagsidawak. Apay asyak ti inawagan na. Idintuan ni Manang Irene ti kay kayat na nga anak. Si kala ang timang ibagbaga iti dayta. Amang ano atap mulaeng. Ngam ti kinagpayso na. Si kati kay kayat ni mama. Day tamat ti bagbaga na kanya. Siyak kano ti kay kayat na. Tasyak ti buridak. Ngam, kasla sa anak ang mamati. Apay nga rod, asika tinagpatulungan na. Diyak ka mo. Mapuri-pura nak nga rod. Hello, Manang. Grace, umay ka dito ospital. Awanan ni mama. Di na nabangailan ti sakit na. Anya? Diyos ko. Sige, Manang, orayan nagdita. Umaya kon. Nagswerte ka, Grace. Ngamin si katinawagan ni mama. Nagnagang ti boses na iti mamudyagon daway. Manang Irene. Ibagbaga masyak ti kay kayat ni mama. Ngamambok. Mas ipatpatag na ka ni mama. Manang Irene. Saan kumadito iti pagsaritahan tayo ti dayta? Orahin nagdita ta umaya kon. Mama, pakawanin na kumay ti kanayon apan nakisungsungbat ko kada kayo no bagbagan. Nagsarantama tayo day. Ito lang ama Ameris ko ti bitot ko. Talaga kaya madasakit. Itatawan kayo. Ano, nagbagaan ako ma. Ipatpatag kayo unay mama. Kat pakawanan na. Nadyak na iparik na dayta kada kayo. Sorry, mama. Grace, bakit? Husto ko man ti panagsangsangit mo. Ang mga nuan yamot ang ti mapasamak ka. Manon nga aldaw ang awan turong mo. Agi na nakakumamat. Kaya't ko bantayan ni mama. Iti mauding aldaw na dito'y lubong, Roman. Saan kundo na pulos ang makita? Nagsakit ang panunutan. Bakit? Panunutam kumamat dagiti anak ta. Isu amaturog ka kuma. Tapno saan ka nga agsakit? No adda ita ni mama ditoy. Sigurado nga agungat manan kan ka. Tasaan ka manan adumdungag iti pagsayaatan nga maibagbagakan ka. Sige, Roman. Maturog ak nga ron. Nga mapagbiit lang, ha? Ita, may bagam ka di pa'y asyak ti kay kayat ni mama. Yak ni namnama, Manang. Ngarig na siyak tinagtawid iti amin asaniko ni mama. Dita ama panagnagam. Asika ti paborito ni mama. Okay ka dilaan kan ka, Manang. Saan nga agsakit tinakam mo? Okay lang kanya, Grace. Gaputa desisyon ni mama dayta. Iso nga irespeto. Amo ka para lang iti anak mo dayta. Gaputa jaknot nga rod na ipaayan iti apo ni mama. Jak pakarot. Nga ipatpatag nakgayam ni mama. Numabalin la kumapagsubyak ti aldaw kantawan. Aramitak. Tapno maiparik nakmat ti pamatag ko kin ni mama. Naladawon ti amin, Grace. Ti mabalin mo langan nga aramidan ita. Salimot-mutam ti impatawid ni mamakan ka. Katong palam amin dagiti insursuro na kan ka, idi si bibyak pay.
Gaputa pagsaya atam amin, dagiti imbagbagana. Aging ka ita, agbababawiak, tadyak na ipakita ken na iparikna, ti pammateg ko iti daydi mama. Ikarkarigatak latta na balbaliwan dagiti ugalik at di nakayat idi si bibiyag pay. Tuy pagayam mo, Grace. Grace pagayam ko, iti daytoy apakasaritaam, ti makunak, ipateg tayo dagiti dadakkel tayo, itata si bibiyag dapay. Tapno awan to ti pagbabawyan tayo, iti kamaudyanan na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naga na Grace, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Kita ang tiladawan ti boyfriend ni Hana. Saan ka di agwapo? Ay na, kasla artista. Edited lang data picture. Kasan mo nga ibagam nga edited? Kat nagngisid ni Hana dita? San nga edited dayta? Talaga agwapo ti boyfriend na. Jack mamati. Apaya saan ka amamati? Gapo, tanangisit ni Hana? Kunakmat nga edited lang data. O sige, ibagak ka ni Hana nga iyam amuna kan kati boyfriend na. Sige man nga rod. Numapasamak dayta, ilibre na kami ka ni Hana. Oy, nangagkot ipagsarsaritaan nyo Daytoy man ang babaita. Saan kit din amamati, agwapo ti boyfriend mo? Ay, ibagam man kan kwa na tinagan na? Ni Jasper. Ay, kung nagtumat kan ka. Jasper tinagan na. Nangag mo. Ay, Hana, awagan man kit di. Ay, ada trabaho na. Paumayam dito inton bigat. Tapno makita ni Jessica, apud no ti ibagbagak. Sika talaga. Pinagrurod mo man ni Jessica. Kasano, ipapilit na kit din nga awan boyfriend mo? Kat bay amlatan ano kas tati kayat na apat dyan. Hoy, saanak apaabak. Tamok nga adda boyfriend mo. Kat ay nagwapo. Day talakit din ti pakiap-apa amon. Hoy, saanak ang makiap-apaan niya. Ibagbagak laang tipudno. Bayam nga umapal day ta a Jessica. Ta iso ti awan love life na. Kasanomat ngamin. Super duper toxic ngamin ti ugali na. Asino kumanga iti mangayat kan kwa na. Oh, sweetheart. Apay akas taon iti panangmingming mo kanyak. Adda ka di rugit iti rupa? Awan. In love kan sa mo tunay kanyakon. Dakas ka di? May mayat manin ay. Mas dawag laan. No apay anagado dita ang nagpipintas sa babae. Ngamsyak pa'y laang ti inaram mo. Imbagak matankan ka. Asaan a kinapintas tikit kitak iti babae ngayon nakayatan. Diya ugali tinapatag kanyak. Uwan gayam. Kan may say, para kanyak. Sika ti kapipintasan a babae. Di nakman bulaan na kasta. Pudno ti bagbagak, sweetheart. I love you. Laglagi pam dayta. Awanin ti sabaling ay nakayaten. No di si kalae. Hello? Hello, Hana. Ayan mo. In-text ko matkan ka nga taak di ti restaurant. Kadwak ni Jasper. Ket, apay nga imawag ka? Pinag-order nak iti makan. Ada icherwar. Adamot kasarsarita na. Kaya't mo asawan? Pinanawan na ka? Jak amo no asino di kasarsarita na. Nagbayag na kag sarsarita. Ay, kating kaayabanan Ibagam, ana orderan ti kanan nyo. O sige, inakayaban.
O sige ha, awagan kan tumanan. Bye! Wen, naskan nga kita ta iti personal. Jasper, na-orderan dagiti makan. Bye. Dapat aramidek. See you. Asino di kinasarita? Nagbayag kayo anang sarita. Ay, jay barkadak. Ala, inta manganan, sweetheart. Hi! Hello. Good morning. Good morning! Sige, mapanak payag time in. Sure! Ay, taman pa anak kaisom na siya babae. Nag-good morning pa'y kanyak. Karkar na. Good girl nga tan. Good girl? Hay! Awan lat amukon nga agbalin a good girl day a babae. Nakaisam itay si Mang Patak. Uray siyak. Inisuman nakmet. Ket nag-good morning. Nga, sa anak asimong bata, taamok a plastic day ta a babae. Saan ka di abawal ti cellphone na madama ti trabaho? Ket muan talaga mat abawal. Apay nga ron nga agus usar iti cellphone ni Jessica. Ay, day tangarod ka ti karkar na. Napigsan ka di kiti bossing. Ay, kaanom nga awisan ni Jasper dito tapno makita ni Jessica. Ibagak pa'y kan kwa na Paumayaw mo na dagos. Tapno paapalan taman day ta a babae. Jasper, kasano tangag sarita? Kaday tamat agrep-reply kadag iti message di ta cellphone mo ti aramidom. Idulin ko man lang ti cellphone ko. Wano saan, i-off kon. Tapno saan kan nga agreklamo. Asino nga min aya day ta kachat-chat mo? Awan, barkadak lang day, Jay. Embes ko mga ag-enjoy ta, iti kaadata dito'y park. Huwag ngagpaison niya. Nagmayat dito yung park. Nagpipintas dagiti sabong. Kas kapintas mo. Apay ngagmisuot ka. Di ka madanagan. Saan ka nga isukat iti sabali? Mabalin ka di nga umay nakto dagasan iti trabaho intun bikan? Anya nga oras? No, agawid kami Amo mo ti oras ti pa nag-aawid mi. Huwag na. Dahil talagayam. Orayan ka. Kadnas kan amasapa ka nga umay. Yes, ma'am. Yam amo ka kadagiti katrabahwak. Ay katnas kan nga rod nga agpurmaak. Tapno saan ka maibabain, sweetheart? Anyangay. Ayan nga ti boyfriend mo. On the way ka nun. Ay, sigurado. Makigtot day ta Jessica no makita na ti boyfriend mo. Si Kamot. Umapal kunak kuma. Si Kamot nga min. Dagulit ka. Iso nga aramidak man laangan ti bagbagam. Katmo na. Tauray siyak. Kaya't kumat makita iti personal ti boyfriend mo Wan anya. Picture laang tinakakitaam kan kwa na. Ay, Jack man amukan ka. No apay asaan mo nga i-post iti Facebook. Saan ko nga ugali ti agi-post iti Facebook? Iso daytan. Ay na, gwapo at talaga. Iso daytan. Asit kanta. Jasper, nasaya at tadakan. Hello, siyak ni Joanne. Siyakmat ni Jasper. Kat iso ni Jessica, ti katrabahuan mi. Hi, Jasper! Ha? Apay anakigtot ka, nakakita ka ni Jessica, Jasper. Agam amo kayo? Wan, agam-amu kami. Agka-chat ta, saan ka di? Anya ti mapaspasamak ditoy? Sige, mapanakon. Jasper, urayin hak. Jasper! Ay, anya ti inaramid mo si kababaita? Basol mo. Apay nga may ipaspasikat yung kanyak. Di inad ko iti Facebook. Nag-chat kami. Ita, da kamin, anya. Anya? Ay na, ipungot kansan. Aga-agaw ka iti boyfriend. Wenen, basol ko. Ay, bagak ngamin tibuong anagan ni Jasper ka ni Jessica. Kadyak mo tiyong pagarok nga i-chat na. Iso gaayam di kachat-chat. Kan kain inawag ni Jasper, ija restaurant. Dahil ta toxic a babae.
Wan. Mapagsisilpo kong lagi ti paspasamak. Ay, basol ko. Siya tumot ngamin. Ay, onay kan, Joan. Ay, jak man na nagpampanunutan. Hana, pagkawanan na kumaang. Please forgive me. Kumusta nga iti trabaho, mahana? Ay, makabanog, dagmalmalam anak katakder nanang. Idi pa'y ngamin nga ibagbagaken ka, anarigat ti agbalin a sales lady. Oh, anya nga ita. Marik na muntirigat na, taaddan varicose veins mo. Wan nga, Rod. Balbalakadan ka idi iti rumbang nga aramidam. Ngam di naktumot ikaskaso, anak ko. Pangalak ngay kumay ti pag-eskwela, nanang. At damot damanang mo amang gastos ken ka. Panunutok pa'y Nagadaw ti mabalin mo a pag-eskwelaan dito'y lugar tayo. Di mo ko naan nga agbakbakit kalatan nga agse-sales lady. No addanton edad mo, awanton ti mayat amang alakan ka. Mayat pa'y laang ita ata ubing kapay. Ngaminton bakit kan. Apay, agtak-tak der kakadipay nga agay-ayab ka nagururay iti customer. Nanang. Iso nga agpanunot ka na imbaghana. Di mo sayangan tinapintas agundaway. Girl, pag-iistoryaan da dito entero a department store, tinapasamak e dinaminsan nga aldaw. Anya? Isumat lagayam akita-kita ang dagdag iti daduma a sales lady. Kat amuklatan, aday a Jessica tinangis istorya. Toxic at talaga day chay a babae. Amok nga uray siya, kat perper dyan nakmet. Kaya't nak nga ikatan iti trabaho. Oray si ka? Ay, so apang panunutek. Agresign naklangan. Agresign kan? Kat wala. Apay pay lang agbayagak ditoy. Kat puro toxic dagiti katrabahuan ta. No, agresign ka. Agresign nakmatan. Hoy, di ka man nagsawi ti kasta. Pagadalan dak damanang ko. Awan plano nga agadal. Ngam plano nga agipatak dar iti beauty parlor ko. May mayaten tabos ko ti bagik. Agdesisyon tan ana imbag. Agresign ka kadi. Agiddan ta? Amang namakadlaw dagiti bossing ta. Kat maan ano ko ma. Kasano ni Jasper? Saan na ko nakasarsarita ni Jasper? Nalabit. Kay kayat na ni Jessica nga miti siyak. Anya? Bayamon. Nasakit tinakam ko. Ngam awan maaramidak. Tanatagi ko ni Jessica ti puso na. Ay, agpapada amin a lalaki. Isukat adyak kaya ti makiayan-ayat. Gapoy ti dayta a rason. Nanang, aginroll akon. Ha, anya ti kunam. Agiskwela akon. Ngam nasken atulungan dakiti gastos. Ay katwan anak ko. Ang kasanon nga di trabahom. Agresign akon Dua kami ka ni Joan agayem ko. Nasaya at mat. Broken hearted dakpay ngamin ita. Kasano a broken hearted ka? Ay, insukat na ko ni Jasper iti sa bali. Ay, idi pa'y laang ngamin. Amo ko nasaan ang mapagtalkan na dyan lalaki. Nangisukatan na kan ka. Katrabahwak mo't laong nanang. Ay, unay mo't daytan. Nasaysayat nga umadayo ak kadagiti toksik at tao, nanang. Idi pa'y kung mga inaramid mo dayta, anak ko. Ay, mamiss ko da ito'y apagtrabahuan. Promise. Oray siyak mo't manumot atawon ang nagtrabaho ta dito Ay, inananusan ta nga oray basit to sweldo. Ni Jessica dayta umasidag. Anya nga taman ti ibagana? Apa niya nag-resign kayo? Agiskwela ak ngamin. Gapukan ka? Toxic ka ngamin. Anya? Bayamon, mapantan. Ay, di naklapdan hana. Kaya't ko lang nga ibaga, ti sakit tinakam ko iti daytoy a babae. Anya sakit tinakamot nga ibagbagam? Ay, damagang pailaang. Kat inagaw mo ti boyfriend ni Hana. Nalipahatamon. Joan, husto daytan. Pudno mo ta. Aga-agaw ka iti boyfriend. Saan ka atutupan? Taado ti tao.
Kanjak kayat amay katak iti trabaho. Ngam kukwak kita ni Jasper. Mayat kayo man, wano saan. Siya kon ti baro a girlfriend na. Kunak no asino ti adda dito sa alas, si kamot gayam Hana. Rabiin, apay asaan ka pa'y maturog? Agin-in ko dakpay lang iti project ko, nanang. Kanayon kan samot nga agpuyat. Kumutong kan Kasapulan nga agadalak na imbag. Sayang mo ti kwarta, agas gastosan nyo para iti panagadal ko. Kasta ti kayat ko amang ngagankan ka. Nasken alapasam ti panagadal mo. Ikarkarigatak, nanang. Ay na, Hana, dandanin ti graduation mo. Siyak to ti mang make up kan ka, Mabalin ka di asaan. Papintasan kan to iti kastaunay. Ay, mun gayam. Nadamag mo ka din. Nakiasawa ni Jessica. Ha? Sino tinangasawa kan ko, ana? Ni ka di Jasper? Mamartek sa kalugaranda. Saan damat kat abimayag ka ni Jasper? Kat, kumusta ita ni Jasper? Awan matandamag ko kan ko, ana. Asino kumati at dadamag na kankwana? Bye-bye amon. Adumat di tang agar-aram kan ka. Ngam, Jack agapura ang makiayan-ayat. Agornungak pahing iti kwarta. Korek. Tati ayat, saan nga innapuraan? Kalpasan ti panaggraduar ko, nakastrekak adagos iti trabahok iti dakkel a kumpanya dito'y Manila, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Hana. Hana, pagayam ko, nasaya tinagbalin a desisyon mo, anang ituloy iti panagadal mo. Nasaya at met, ta imadayo ka. Ta iti dayta nga inaramid mo, swerte, ti simmang bayken ka. Ala, sapay la ko ma, tagnanayonen, ti ragsak mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Hana, iti San Fernando City, La Union. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Taga nga agayatak unay ken ka. No siyak ti pilyem kadagiti amin nga agar-aram ken ka. Saan kanto nga agbabawi? Mang Robert, pangaasi yung man, taisardan yung dayto a panagar-aram yung kanya. Saan kayo kadi amabain? Bain tititawan ko. Idinto dada kayo kat 45 yun. 25 atawan ti baet tayo. Dandan ni katawanan nyo ni tatang ko. Di kayo kadi mabain nga agaram iti ubing? Panagkunakat sana pangrukudan ti tawan, no may papanken ayat. Tinapateg, kabalak mat nga ipay amin nakasapulam. Isu apang nga asim ka di tasong batan na kon. Ikasar ka adagos, no lakit di tasong batan nak. Ay, makita yu ka di dagiti dot-dot ko, Mang Robert. Sum-sum garda, gapo ka dagita nga ibagbagayo. Apay nga ipilit yu ti bagayo iti ubing. Agberok kayo iti kaedad yu, ta iso ti asawain nyo. Tikaskan ka nga rod ti kayat ko, Harlene. Nakayawan to'y pusoken ka. Iso apang asim. Masyan ka kumamit kanyak. No kayat mo ti ubing nga asawa, apay asaan ka nang asawa, idi ubing ka pa'y, Mang Robert. Itaalakay kan, kayat mo nga ubing ti asawaem. Amumet ang nabayaga ki di abroad. Nakumikuma ka nagpabaknang. Itaak lang nga nakapanunot ang mga asawa, idi nakitak ti kinapintas mo. Ay, nagadukat nga amumon. Saan ka nga rod akayat? Adan sa bali akayat ko. Sino ka di ti kayat mo? Ni Marvin, iso ti kayat ko. Anya? Dayjay, akas laka na yun matmat nagtisapin na. Anya nga iti kinayat mo iti dayjay.
Pangalaan na nga iti ipakanaken ka. At dangag pa'y so itsura na. Gamkasla di na pa'y ammo nga urnosan ti bagbagina. Saan mo na problema no pangalaan na itipakan na kanyak? Awan bibiyang mo ijayan. Ti problema kat no kasano ka makabirok iti katawan na mga asawaam. Binastos mo manay ni Robert? Imbiskit di nga iso kumati pakiasawaam taado ti kwartana? Saan kanto nga problema? Kasano nga ibagayo asa anak nga problema? Ado nga agpaiso ti kwartak. Ngam inoras mo't ama stresak ang makakitkita iti lumakayan arupa na. Anya nga iti problema no lumakayan? Saan mat nga iso tinalada? Ado mat ti atiwan na? Mas kayat mo kitday, inday di amarbain? Wan taiso ti katawanak. Nataar, natayag, kan ubing pay. Makapaattract ti langana. Sa anak ang ma-stress ang makakita iti rupa na. Sa anak kasla day mang Robert. Ay, uray awanan. Nukas di arupa ti kanayon ang mariingak iti bigat. Masidam ay day tayo bagbaga makinagwapaw. Ay, usarang mamit na panunot ma. Sana day ta pusom ti pagandaram. Basta, siyak ti agpili ti pakiasawaak tatang. Siyak mo't ti makidun na. Saan mo't ada kayo? Nagswerte ka lakit din gayam, tasikat ikinayat ni Robert. Ha? Robert, kun kunamlatan iti day di alakay? Lakay nga. Katnoog ka ba magpailaang? Dandan ikatawanan ni tatang. Iso alakayon. No kasta nga, di mo kaya? Pakpakawan. Oray awan makias asawa, no isumot lang ti pakiasawaak. Unay kan gayam? Nagdakal di balay na. Nagbayag iti abroad. Oh, saan mo kit din akayat? Nanam ay to ti biyag mo, no bilang laang. Di isikan ti makiasawa kan kwa na. Mabalin ayamat asyak ti mangaram kan kwa na. No kayat naklakit ding arman, ay sang bata ka dagos. Ay, unay kan. Kaslaawan mo't sabalin a pagpilyam. Agyaman nakta sinungbatan nak. Kung naklakid din no day di ala kay Robert ti kayat mo. Uray awan mo't na. Pag anok ngay mo't tilakay. Harlin, mabalin ka di nga arakupan kan agkan ka. Mabalin Sinungbatan ka nga rudon. Kaayan ayat kan. Di mabalinan. Awanan ka iti baay? Ha? Dito'y pa'y mismo abalay ka o ti pangbastusam iti anak ka o? Awan babain mo Tatang. Pumanaw ka. Tamang anuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka, lalaki. Paano ko, Harlin? Ang mga noon niya pa'y ti aramidin ni tatang mo. Ha? Tatang, apay akas di matimpakita yung ka ni Marvin. Kaayan ayat kon. Sinong bata kon? Gaputa sinong bata maun, aramidin nanti kay kayat na kan ka. Kat dito'y pa'y uneg ti pagtaangak. Ha! Jak kayat na makita ti rupa day di alalaki. Jak kayat day di alalaki aparakin ka. Kat no ada respitum kanyak nga amam, tung palem ti kayat kaw. Nakaungot kanyak ni tatang. Saan na kano akayat ang makita ti rupam iji balay? Talaga saan na kaakayat para kanyak? Kasanuta nga ron itan. Do iparit mo't ni tatang mo ti relasyon ta. Jakam mo. Masurunak mo't ka ni tatang. Paritan na ka makipagkitakan ka. Anya nga itaramidon ta itan. Di sa anak pala nga mapan iji balay yo. Sa dino nga rin ti pagkitaan ta. Mapankalatan ije kalapaw ije talon. O sige, ijay latan kalapaw yo ti pagkitaan ta. Awan at talaga ti babain mo ababayan niya. Tas sikapay ti mangdanon kini Marvin ije kalapaw na. Indanon mo ti bagay? Ha! Adda nakakita kan ka anang danon kan kwa na. Kat no saan nyo matakayat nga umay dito'y balay? Gaputasan na saya ti intensyon na kan ka. Siyak ti agpili iti kayat ko alalaki kunak mo tatang. Saan ati kayat yo alalaki ti pakiasawaak? Kahit awan nga rod karbangak nga amam amang bagbagakan ka.
Ore agan ano kayo? Ni Marvin laang ti kayat ko. Agtaraytan, Marvin. Sakit tinakam ko kani tatang. Iparit na makipagkita kan ka. Sumurot akon kan ka. Ha? Sige, no iso ti kayat mo. Di agtaraytan. Sa dino ti pagyanan ta? Mapantagyan iti balay ni antik nga day abroad. Siyak ti caretaker ijay. Sige, nasayat nga ron no kasta. Inton rabi itang agtaray. Urayan nak ditoy iti oras ti alas 9. Yan yamat ng tikastoy. Nabambanog ti tao. Ngam saan kapailangan nakaluto? Nakaigda kapailangan di takat aldawan. Pasensyakan. Aglaladutak. Maulawak ngamin abumangon. Aginawak samot ten. Saan pa'y ngamin asimang puti binulan ko? Sige. Siyak pailangan nga rin ti agluto. Ay, una yan tikastoy abiyag. Pasensyakan na talaga. Agunayak mo't dito'y balay, naawan rik-rik na Nabartag ka man ang asimmangpet. Masansan mo't tanti panaginom mo. Anya ayat mapaspasamak kan ka, Marvin. Addanton anak ta, ngam apay akasta ka mo't tan. Makabanog tikastoy a klase ti biyag. Saan ko makastoy karigat ti biyag ko? No saan nakapinilit nga agtaray ta? Ngam pagayatan tamot ado da ito ya. Anya? Si Kalaeng. Ala, agidasar kan tamabisinak. Anya iti dasar ko, katawan mo't mailuto. Ururayan ka nga rod, takunak no da isang put mo. Anya? Awan sir-serbi matalaga. Anay ko, apay ngagtungpa ka ngay. Napan ka kumain mutang i-gestor, Ururayan naklatan. Ala, ingka umutang. Aggunay kan, no di mo kayat atong paan kamanan. Uwan, sige, mapanakon. Pasensya kayo, nana, na umayak manan umutang. Mabainak ko ma, dangranak manan ni Marvin no sa anak ngaggunay. Ay, anusam ka dilatan ni Marvin. Apay, adi mo pa'y lapanawan. Mabainak mo't nga agawid, nana. Awan rupak nga isangok ko ni tatang. Gapot ay parparit na idi makisinara ka ni Marvin. Ngam natang ti ulo. Kat nakitarayak. Kat, samlatan ni Marvin. Nga oray ka na yun nakaasaktan. No siyak si ka, panawakon. Kat dumawat ka iti pamakawan ka ni tatang mo. Imposible mo, asan nakaaba pakawan. Diyak ka mo, nana. Agbababawi akitan. Ngam awanan maaramidak tanalpasan ti amin. Saan kun ang maisubli ti napalabas? Isumat lagayam amanon nga aldaw asan ang nagawawid ni Marvin. Nakabalod mo't kayam. Natiliw da nagtakaw. Diyos ko, anyan da iti anagbanbanagak. Kasano akitan, kanti agbalinto nga anak ko. Awanan rason nga agyanak pa iti da iti abalay. Agawid ako ni Jibalay mi. Kat sangwak no anya ti ibaga kanyak ni tatang. Tatang. Nay, nakalagip kamot anagawid. Imbag man ta nalagip nakpay. Pakawanan dak ko matatang. No nagbalinak asukir nga anak. Nakabalod ni Marvin. Iso akapilitan nga agawid akon. Ala, umunag ka pa'y, tapno saan adito'y ruangan ti pagsaritaan ta. Anya tayo ko namin tay? Nakabalod ni Marvin? Wan tatang, natiliw da nagtakaw. Nakita da iti CCTV. Nagawid da, tagkidawak iti pamakawan kada kayo, tatang. Masikog ka? Uwan, tatang.
7 bulan ng tiyan ko. Hay, daytoyen ti pagbutbut ngak ide ang mapasamaken ka. Nagtangken to ti ulam. Saan ka ang mabagbagaan? Anya nga ita tinagbanagam? Pakawanan dak ko matatang. Agbabawi ak, ngam nalpasan ti amin. San ko na may subliti na palabas? Ala, awanin ti maramidak, no di timang pakawan ken ka. Duduatan, tawanin day di inam. Isungawan maramidak, no di timang awat ken ka. Taamok mait nga awan sa bali apapanam. Ken saan ama ilibak, nga anak kalata. An-anong sak agaikan day ti bangkag ni tatang. Mula ak iti agdutuma anak natin. Si kakadiday ta, Harlin. Ha? Mabel? Oh, kaano ka pa si Mangpot? Kasangsangpot ko lang idinaminsan ngal daw. Uy, masikog ka? Yung agagait ka? Kapilitan Isupay jay maimulak anak natin dito Oh, kat, ni Marvin ngay. Nakabalod ni Marvin. Kan saan ang nagbalin ang nasaya at nga asawa? Isong agbababawi ak anak itaray kan kwa na. Kastagayam. Ay, na yan tigasat mo, friend. No ni Robert ko mati nakiasawaam. Saan mo ang mapadasan ti kasta ita? Anya ay nga rod. Aklo na kun at igasat ko. Tanatangkan matiulok. Kumusta nga tamat itan ni Mang Robert? Amo na nga tan tinapasama kanyak? Saan na pa'y nga mo? Ha? Kasano nga amom? Asan na pa'y nga amo? Siya ti asawa ni Robert. Di na amon na anak itaray ka. Nagaram kanyak. Ay kat sinong bata ka dagos Imbagak mo't idikan ka asong bata ka dagos no agaram kanyak. Kasta ka di? Kat, kumusta nga iti biyagbukan kwa na? Nanamayak iti den na ni Robert, friend. Kunanapay kanyak nga inton birthday. Agpasyar kami di balasiw taaw. Nagswerte ka nga rod no kasta, friend. Talaga, friend. Katno ka sa pulam titulong. Di ka bumdang nga umasidag kada kami, tas idadaan kami at tumulong kan ka. Uwan, agyamanak, Mabel. Ay, agyamanak, nakapasngay kan nga wandakis anapasamak kan ka. Marigat.